Lijep pozdrav, dragi moji. Evo danas sam izašla u jednu malu šetnju u ovu predivnu prirodu, da malo dušu odmorim i naravno da spojim ugodno sa korisnim. Evo sam usputno nabrala kantarionovo cvijeće, nekoga zove gospina trava, znači ovo je jedno veliko blago što nam je dragi Bog podario i dao nama ljudima. Ono se koristi, to jest ne ono, nego ulje od ovog kantariona se koristi za unutarnju upotrebu, za očuvanje dobrih nerava, a i za popravljanje loših, a za vanjsku upotrebu može se koristiti protiv opeklina i kada se neke rane sa njim namažu, jako brzo zarastaju. To je moje lično iskustvo i zato eto želim vama to da prenesem. Možda neki od vas ne znaju to, znači iskoristite priliku dok je još vrijeme, dok ga još ima, izađite jednostavno u prirodu i naberite kantarionova cvijeta. I onda vidite ove mlade pupoljke i ovih otvorenih cvjetova jednostavno pomiješajte i stavite u maslinovo hladno prešovano ulje. Znači količinu onako kako vi želite, ne mogu vam reći koliko čega, znači stavite dosta ovog cvijeta prema onoj količini ulja koju želite da napravite. I to ostavite 41 dan na suncu i onda ćete dobiti čarobno crveno ulje koje je, kao što rekoh, lijek za mnogo štošta. Može recimo da se koristi izvana i za neki nerv koji boli, da se maže i tu isto također pomaže. Eto, ja se nadam da je ovo bio jedan koristan savjet danas od mene. Danas znači nešto korisno, a ne samo pjevanje. Mada i pjevanje je dobro za dušu i za sve, jer tko pjeva zlo ne misli. Zato pjevajte, uživajte i naberite kantariona. Do sljedećeg slušanja, ostite mi dobro i zdravo i sve najbolje od srca vam želi vaša Zaki. Ćao!